Ntar gue kupri dulu ya. Kita pakai mode Mugen Tsukuyomi ya, save state. uh Ih, sedih. Gagal guys eventnya. Nih gua awam ya, gua nggak tahu apa-apa guys, makanya gua ini aja biar seru gitu. Nah, ini pakai Mugen Tsukuyomi ya. Get along with girls. You have no problem. Ya, cukup.